Uya nga minista wa mapholisa Vho Bekicele, milandu ya mabulayo yo gonya uya kha phesenthe dza rathi 2. Vhukati ha ṅwedzi wa Lambamai na ṅwaha na ṅwedzi wa Fulwi ho vhulawa vhathu vha zwigidi zwiṱanu na maḓana maṱanu na mavhili na vha mahumi maṱanu na ḽithihi. Between April 21 to end of June 2021, 5,000 people were killed in South Africa. This is 2,294 more people killed compared to the corresponding period in the previous financial year. Compared to a period without lockdown, it would result in an increase of 362 more deaths. Tshivhalo tsha vhathu vho tzhipiwaho kha miṅwedzi miraru bva Lambamai u swika ṅwedzi wa Fulwi ndi vhathu vha paḓaho zwigidi zwa 10. Izwi zwi tou amba uri tshivhalo itsho tsho gonya uya kha phesenthe dza 72.4. 10,006 people were raped between April and June 2021. This is an increase of 4,000 cases, amounting to a 72.4% increase compared to the skewed period reporting period. A sample of 5,439 rape cases revealed that 3,766 of rape incidents took place at the home of the victim of the rapist. Ho vhigwa milandu I hovhelelaho zwigidi zwa fusumbesumbe ya u rwa zwayo na u rwa tshipikwa hu huvhadza khayo I paḓaho zwigidi zwa 50 ya khakhathi dza miṱani. 76,936 cases of common assaults and assault GBH were opened with the police in 3 months of reporting. Over 15,000 of the cases were domestic violence related, meaning the victim and perpetrator have a relationship. The top 3 areas of occurrence of these assaults are at the home of the victim or perpetrator, public places and liquor outlets. Milandu ya u ṱangulwa dzigoloi yo gonya uya kha phesenthe dza 42.2 musi tshi vhambedzwa na kotara ya ṅwaha wa 2017. Vhupo ha Inanda vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal, Delft ngei Western Cape na Lusikisiki vunḓuni ḽa Eastern Cape ndi hone tshivhilelani tsha milandu mihulwane u tou fana na u tshipa. Tshidufhadzo Mahosi, SABC News.